Hello everyone. Ngasi de koi Vicky Robin gi your money or your life hai sigi aroiba numit ni ngasi jina koi review je ko. So aroiba numit si de koi magi step number mapan suba. Ado ngarang da koi ngasai gi magi crossover point haiba mi amana koi karam kanda koi ji financial independence oire habigi indication je kamaina khangdu no haiba koi mawangi wall chart paper du yenga kanda ngasai monthly investment dagi lakpa income duna akhoi gi thamagi chatliba expense tu dagi cross tork pa targadi haiba matam duda akhoi isasi financially independence oire haina longni haiba ma akhoi ngarang nei nagre now ngasigi step number 9 sidi tasengna larik sida piri si kaino hai matam da akhoi gi kaino se ngasai gi akhoi gi capital haigre akhoi capital si paisa si akhoi na kadai da invest to wi age habigi matang du dane ado haiba like sing asai gi American author amana ibo oibana mana sai gi piri ba mayam se ayambana akhoi gi America da satnaba adumba makhan gi schemes or ngasai gi facilities na ayamboina toy adubu sidai da khoina mana pibada khara common oiba kano theme or the concept khra yauri haiba point jai thamjage aduga ngasagi hai potse mo khoina India da yeng ta ga di kamaina wa out to ya ga ge habdu so ahanbada ngasagi authors in hai se khoina pasaji invest tawraga masa po on basigi mawong ji makhal khara lei so number 1 se khoina adu invest tawdringai mata before aina thamning basi kaino authors in haiba matamda asa khoigi nahayam na oirimatic akhoina risk lower gi capacity je hena lowi yai haba aduga ahan oishala imatic asa gi magi risk si tam na sum handarakpa awna si high merm je kaino hai kana khoina any kind of investment haiba si yengakpa matamda risk haiba part ama always involved tore aduna asa gi risk si khayam na leitaba part haibam lay invest to matamda aduga risk khara hena wangba area haibam lay ado risk ne mimatic ngasai gi akhoi gi phangduriba return or profit chi ju pi evo aduga risk wangi matic horen ngasai akhoi return ji wangi profit wangi tawdabu ma pasha mangoi chances su hen risk wangi aduna maram oya kanda higher possible balancing to wam sangi se aduna ngasai authors na haji karamba nahamale khalo kai mamaji sahi kun ga something 22 23 khatangai wa ngang ba naham oi matamda madi horen paisa je mang thraga su my next 10 years 15 years ta mu paisa tan khat pe yawgi rumam leiri auna matam sida even 20% of the magi capital se yamna low risk over area da thamaga aduga even 80% mukna ngasai high risk over area da investor bawdu kasu kaide ha tawdabu majina sahi yam khalapgi matungina ngasai sigi ani jigi ratio je tam sum owner kaduiba awna ngasai khara hanu era aganda se suppose 50 years ka yo aganda di ngasai 55 yo khalak ta ga di magi down high risk ta thada ga dabu pesa je only 10% gumba thadaraga 90% jina ngasai gi khoi gi low risk oiba investment option da thadaga dawna have aduna ngasai khoina naha oirimati ako nahayam oiringai da invest oirimatic my sai risk and low ngambagi capacity ma lei have awna sireji da ngasai gi khoina makhan khara haib tare like sida pirambai matungina ahan bada mana hai se khoina yamna low risk area da haib matamda ngasai gi khoina karumba paisa si fixed deposit kumbagi type kumba then post office da khoi gi hoje saving scheme lairi then ato post office da scheme yamam lei ko sigumba area sing sida thadaba model ama haidi pasadi dum soidana ayam matamda magi risk am neme tawdabu magi interest su neme suppose sahida 4% 5% 6% ko post office da khoi 7% adai bawgi scheme lei so smain to na thadaba model ama sina khwaidagi risk wang daba aduga low risk oiba area neba then adugi mathangda second point jina mu kamain to ge hai kanda suppose akhoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯣ ꯕꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯅꯤ 8-9% ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ 10-11%ꯒ ꯐꯪꯕ ꯂꯩ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯔꯤꯛꯁꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯅꯥꯎ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟ ꯗꯨ ꯐꯪꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯌꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯌꯔꯗꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯦꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 100,000 ꯂꯩꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ 1,000 ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ 1,000 ꯂꯩꯕꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,00,000ꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯊꯥ 3 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ 3 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2 ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟ ꯀꯧꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯌꯔ 1,000 ꯄꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 2% ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟꯗꯨ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯄꯤꯒꯟꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯗꯤꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯗꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯒꯦꯟ दा अखोगी अउना फार्स्ट कइनो फिक्स इंटरेस्ट लाकपा नसाई चहीदा 4% 5% 6% 7% फंगनब होनब मॉडल अमा देन नंबर 2 सिदना इंटरेस्ट खर कितंग हेना हेनबे आय अदुगा मा रिस्क मसा मा यावर अनि then number 3 सिदना मो कैपिटल गेन दा पैसा तानबा so capital gain as कइनो for example अखोइना लम लेरी सपोज लुपा लाख मंगा पीबा लाख तरा पीबा सपोज लौ संगम अमा नत्रगा लम मसाम लेगा सही अमनी थंबा मतमदा मांगा साइ लुपा लाख तरा दुना लाख तरा आ ओले नत्र लाख तरा थु ओले लोर से सो सही अनि दमा 20% capital du gain तोयबो औना समानना ngasai khoina stock ta mo stock ta use mamangi point du dana stock ta khoina paisa thadaraga magi profit tu फंगनब मोंग द सुम थंबाबा देन अदे मो होरेन हाइबे स्टॉक तो खोइना शेयर दु सही अहुंगी मतुंग दा आइना लुपा चाम द लैगिबे शेयर दु सही अनि मतुंग द कै मामाजी लुपा चाम ग यांखै नत्र चनी यौर एलोर से अदे गदि ngasai खोइ लौ दु तांखलक पुदु ग सम आनैबा शेयर दु जु तांखले ना अदे ता लुपा चाम द लैगिबे दु चनी पिरक ता दि ngasai लुपा ला माइना थादगिबे दु लुपा लाख अनि फंगदोइनेबा अदुना ngasai gi capital gain da खोइना ओइबियाबा capital gain ओइबियाबा area da thadaba ma so capital gain oya ba ha kanda ngasai gi akhoi gi lamgumba ji horen kano ji stock kumba da demo downside khib jai economy down lak ta ga di high potul pa sam le gi lupa yang khai da handa gi jai lupa lising yang khai mang jai simain to na ngasai gi magi hena risk level area aduga tong ta ga di ngasai gi ina 4% 6% taw le bi mohota ngasai gi 20% phang jai 30% phang pa jai within 1 year 2 years ta auna haiba sigi kenosi area sing se khoina yengaga different makhan gi leiba scheme jing do khoina auna ngasai gi aigi pesa du aigi sahi matang du matuina capital du khoina 20% 30% 40% kharamana high risk area da then khar low risk area da thadaba sumain to na khoi gi authors ina sigi concept se pi aba high risk ai khanbada mamangi tha mari ngai wang dai noma webinar ma conduct to gi bani sidai sida around khoina different ways 4% 5% dagina 12% 24% bawa tanbia ba india da huju legally leiba schemes or chatnari ba kano myamama अखोगी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कनोमा अराउंड इन्वेस्टमेंट मखल निपान मापन मुकी वेबिनार हम तौगिबनी अदुगिदो खोय येंगदे ओहेना फजना खंगनी का अदु सुमाइन तोना ngasi gi oina aroi bu joiba your money or your life haiba bikirobi na iba like sigi akhoi aroi step number 9 si sumaina akhoi gi invest tawdawni aduga invest to kai da karba mongda tawdage haiba wakhalon ji thame haiba point ji thamaga ngasi gi oina bikirobi gi like se ngasina loisale adu hayengdagi demo anoba like ama pakhat patare ko ado hayengi like se ai huju phau decide tawdri ai yum da jo khoi kajinama luhongba ma hayeng hajim polai then next few days da luhong lei auna kharju sin ba yai hayeng se hajim polai ni na auna like se karbo oiduno je decide tawdri huju phau da ko ado any khoi myam dum suggest to ba suggest to re na ina lokhalak to ju dum yai
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ watching